Eko eliksir, 50% jači. Poručivanje mog proizvoda dobijate i moj cijenjeni potpis. Možda će vam valjati, možda ćete ga čuta prodati online, jel? Ali da znate, limited edition, samo 3000 komada. Bilo gdje na Balkan, bilo gdje u Europu, mi šaljemo. barbams.com/vas. Još energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Evo da se javimo posle nezaboravne noći na FNC 23 u Beogradu, koji se održao sinoć u Beogradskoj prepunoj areni. FNC postavlja domaći zadatak svima, kunem se. Mislim, ovo regija i to sve to, nema tu... Ne može se tu porediti ništa, ali ono kažu kao KSV Oktagon i to, brate, koji KSV, koji Oktagon za ovo ljudi, vjerujte mi, ovo je bilo jezivo. I to ništa ono, bar u mojoj glavi, moj meč, čitano, meni kad sam ja završio, pa onda Stefi ugao, pa Janičić Bojković, pa Roki posu, jebote, ko je ono ludilo? Ko je ono ludilo? I onda mi neko, brate, gledaš UFC, jebote UFC. Da se oglasim, ajde prvo ću krenuti moj meč ukratko. Najbrži, najlakša pobjeda, džebom sam riješio meč. Za sve ljude koji misle da sam čovjeka eye-pokeovo, od toga nema ništa, čist džeb, ali po sred oka, puklo mu ispod oka i kaže mi sudija Zorić da mu je krv iz oka išla, tako da je prekid bio doktor Stopić je bio realan i da se nastavilo, mislim da onaj lik bi imao baš male šanse. Onako je dosta je otvoren, dupli dek drži, hoće da se bije, hoće razmjene. Ja i Babić smo radili na tome da ulazim s džebom, glava, stomak, uđem, izađem, manji sam, brži sam. Prošlo sve tip top. Meni je žao zbog publike što je bilo prekratko, što se mene tiče, može još kraće. Mi borci volimo 10 sekundi, Kićanović i razglas. 1-0, Ultimate Boxing, jel? Extreme Boxing, stavili mi rukavice, najavili me kao debitanta. Malo mi je smiješno bilo, što kaže Boris Rokut, posle amaterskog bare knuckla radim Ultimate Boxing. I to je to, 1-0, vidjet ćemo šta je sljedeće, neki usmeni dogovor, ja i Panči. Kako sam rekao, septembar, 6. mjesec. Htio sam biti septembar, 6. Zagreb, ja i Panči, boks, samo mislim da Panči se još dobro razmišlja. I pametno. Nego, da se dovatimo i drugih mečeva. Džoker je pobjedio, vratio se na noge. Sad ste najebali. Džaka je izgubio, i to kako izgubio, ono mi nije bilo milo vidjeti, još pogotovo ja sam se zagrijavao i ono gledao, to me dosta onako poremetilo. Ali nadam se da nije kraj, da Džaka dobro treba da odmori, dobro da razmisli i možda još jedan da se povuče kako treba, ono bi bilo ružno, da bude u sjećanju njegovom, jebeš komentare, jebeš druge ljude, da bude onaj, da ne ostane onako u njegovom sjećanju posljednji meč. Naš Stefi, povreda i poraz povredom već drugi put. Čovjek koji je to najmanje zaslužio, ali eto, očigledno život nekad nema, jednostavno, nema pravila nikakvih, raznorazne fukarčine dobijaju i prolaze lagano, ne u sportu, ne u generalnom životu, a Stefi, vrhunski momak, jedan od najhrabrijih s kojim se družim i s kojima sam trenirao, da mu se ovo dešava. Ne umanjujem pobjedu Poljaku, bacuje kalf kikove prošle, ali da pukne koljeno, ja ne znam, majke mi. Tako, ali ne sumnjam da će se Stefi vratiti i srediti i vratiti na pravi put. Meč, main event, prije main eventa, to sam već govorio, prizivao sam klanicu, dobio sam i mislim da su svi oduševljeni, Bojković, Janičić, momci, skidam kapu, vi ste budućnost. Prvo bi se dovatio Marka, ko Marka lično ne zna, ko mu gleda TikTok i te gluposti može da kenja šta hoće. Marko je vrhunski momak, ubica, borac i borio se do posljednjeg daha sinoć. Mislim da je ono što me najviše falilo očigledno iskustvo, koje ne možeš ni dobiti ni kupiti, nego moraš da si unutra stalno, što je Miloš imao sigurno veliku prednost. Milošu skidam kapu, čovjek iz povrede, iz poraza, sa zamotanim koljenom, odradio posao vrhunski, smireno.
Marka je možda i ponijela i publika i sve opet neiskustvo, ali meč kao meč, ljudi, rekao sam Bojković, ne da nisi ništa izgubio, u mojim očima si samo dobio, u mojim očima si veći 10 puta, znači muda zvona. Do smrti su se borili, Janičić zasluženo pobjedio i samo neki mi neko kaže, da li biste voljeli da vidite revanš? Kao ne, a? Jebote život. Bojković oporavak, nazad u salu, što se mene tiče rematch, što prije, please. Main event, Rocky, napisao mu sa story, Rocky, volim te. Nema, najjači je. Short notice, slikom o 120 kila. Zamalo da ga riješi, ali toliko je udarao Hatefa da se on još više umorio. Hatef se brže oporavio između rundi, uspio da ga sruši, onda dolazimo do toga, jebi ga, kategorije su tu s razlogom, liko 120 kila, pobjeda tehničkim nokautom. Rokiju sam isto napisao, brate, ne da nisi ništa izgubio, samo si dobio. Ko nema respekt za njega, brate, to može samo neki ono, ne, neću da pominjem te bubašvabe. Ljudi, event, prelazak igrice, još jednom, pored svih poteškoća koje FNC ima kad dolazi u Srbiju i Beograd, ali ajde, još neću da lajem i opet neću da lajem. Neću njima da pravim problem. Jer trebao je moj meč da bude bare knuckle, sve to znate i pokušavaju, buše sa svih strana, razne fukare, ali nema veze. Pored svih tih podapinjanja, uspjeli su ovakav, pored svih otkazivanja boraca, što je jebiga, što je sastavni dio sporta, ovakav event da se izvuče, ja sam oduševljen. Sljedeće je snimanje Fona, Ilke i Rocky, onda revanš u Zagreb. Ja se nadam da se borim ja u Zagrebu arenu. Nadam se s Pančijem. Ako ne s nekim drugim i to je to. I da kažem, moram da se pohvalim, vidim nešto me žulja ovdje. Nešto me žulja. Prošlo tiket, Maki. I to easy. Tako će ovaj sljedeći vikend da se provedemo. Nažalost ne pijem, a mogu bi početi. Mi se vidimo na Psiho TV, mi se vidimo u podcast, sad će, probat ću se što više boraca da odradim, s ovog eventa odradim intervjue. Neću budem bezobrazan sada cimam nekog ko je povrijeđen, nekog ko je ono, pustit ću to, nekog ko će nek mi se javi, slobodno komene su svi dobrodošli. I to je to. Nadam se da ste uživali, a i da niste, znate što. Aj, čao.